Non dobina kay tiko nga buwana kalon si binani ko. Balik ko tisu na iwal nilang kakenga. No mo itabi na bang bauta. No na itabi na kalon na daga man. Whatever problem, financial problem or maybe sickness of any kind, because miracle do happen. Praise the Lord. Ni sambulo nakatalamay na tokani, turanga kena marama, thorbo kena ngonele o bateke kemuni na lalai daw nanama kimay kina programo na miracles do happen. And tiningan dua kina tiningan rua na be singalebu, moniti kina borwai and be madawa. Duin ne be banua and sema mai kina na mai TV se Facebook na be sana se tiku viti se mai banua tani oni sa kinda bakikede na ada nimbula ka talei ku Jesu Kristo. Indo tiko na ua enda baka pinakataka ni sa baka donu mai birato na i baka lesi liu ni mai TV mai buana kena CEO Mrs. Rachel Ibunono, Mr. Stanley Simpson batake na i talangase atunay sa bulono ka ngasile bunini Methodist Christian Fellowship me dalabira ramba bekenda menda bi masulagi kina. Lengam beka baka buvale vanga gara takadaka se o na magati beka na baka donu ini no mu bola kere tobi mate sasanga ni buli toradake se ngangande tapanga ni sa sureti muni nanga ngiri mai na namba ni talibo ni na tolu rua bitu limandu tolu ono se text mai ena diwa saiba bitu rua ndondo bitu ka ketu satu garau na donu vingarabi mi ketu na masula kabata ena bokambota na ya kaukaua kamana i Jesu sa wakile woti ni sa daga mana tiko kina bi bubale bata kina bi mbulando dua kasa baganditaka ni sai walindina sara ni nonda be lenga kevenga kokoya ketu sabi kinda bagi raramba taleti ngayani kina ulini bi litaki ni nonda vitilomani kina banua na matanitu e tolu boga banua ikumbuna mburi basanga watalanga kina na tobata kibiki munisa kana turanga mbale na marama mbale be lutaki na matanitu e tolu boga banua isa kinda bagitiko na domuni mbula na ya tale ni ngoni turango Jesu Kristo sana sa kaiting ba na kena be lutaki ni kinda bagitiko ni boga mbula ba anda tukani be kemuni na ya Jesu Kristo na studio na matakani kwa sanga ni ngule dabi na be lutaki na be tikina endona rau sungalima kina be korokoro kede nonda bonua ndono ndolu ndona rau mugotolu na kena be lutaki ka sanga ni ngule dabi na be yabusa na tulu na rau na be atu anu enta kubuti pata kede tiko ni sa kinda baki na ya tale ni ngoni turango Jesu Kristo kina isongo lotu be tedini ba karistora ramba sa bula ba anda sakatugani na dai Jesu be ke muni sakana ngasilebu ni be songo lotu ba Kristo be tedini e viti watalanga kina mai bunotani be ke muni sakana ngasilebu ni lotu isile viti ke rotuma na kena buke na buni bola lebu buke ni buni bola lebu wata ke muni na taltala ngasi na bi wasi wakasakatalanga kina na archbishop na lotu katolika se na ekelesia na matakani kuwa kena vi taratarabi kede na kena vilu itaki bukan bula bukan rasa katugani na ya ua binakongo na program ngo na ya tale ni ngoni turango Jesu Kristo vi tedini vi tokani bukan lotu Pentecostal churches kede nonda bonua na Assemblies of God na CMFI na All Nation watalangaki na Church of God na vi soko lotu tale ba Kristo o singa tikuni da buta na matakni ko da pambaleta tiko sa vi kiti ba girara matiko yani no muni mbula na sakadivi muni bilutaki na vi bunu ndui kuni sakadivi muni bilutaki na ya tale ni ngoni turango Jesu Kristo wakasala talanga kina na vi kiti ba girara ramba kina nonda matini tu lo manyo viti ni sa bukan bula ba matiko yani na da Jesu vi ke muni sakana ngoni turango bale na presidenti ni buno lo manyo viti watakina no muni bu bale wakasakatalanga kina na prime minister kina no muni mata buvale ina matakani kwa ni mbulo binakasakatalanga mai na tininga rua na ministers watakina assistant ministers na kena ngaraviti ko na itabile buni nonda matani tu bukan mbulo banda tale tungani kina rosul bukan dua na permanent secretaries kede kina no muni buvale na ya Jesu sanga ni ngule davi me nda wikinda bakitalangani kina no muni mbula na matani tu oviti kina vi bonu tani fatakina no muni mata buvale kami sabu ka binakataga ni raninda sema tiko na ngonongo se mai baka malu mai mu ngai pirongo dindo moni sakin da bakita litunga ena ya tale Jesu Kristo na biyo kani kede se na leoni bonua ninda u tale taga mai na programa ngo dona na magi makina na biyo matani tu tonda ku keviti na bono lebu ko Amerika praise the Lord ni bukan bula tiko ani ena ya Jesu mai na bono lebu Europe na bono chamani wa waranise Islandi, Scotland, Walesi, wakakina unole bo England.
Bukan bula raramba tiko yani ena yada mana i tisu. Singa ningule dabi na bunua lebo arapea, ni buka rongo mai na matani kua, mai na Golden Heights, mai na bunua lebo Sinai, na itabi yang garabi boli mai kina, nindo na lama kita lega mai, kina programa ni hima sulaki, kasa kile raramba tiko na konongo, na miracles do happen. Pina wa lebo na sema tiko mai na matani kua, mai Afrika raramba, waki na mai Australia, dombulo mai na mai Australia, watalanga kina mai New Zealand. Leo ni songo lotu na New Methodist Christian Fellowship, sesanga, na matani kua, anta sa sema tiko, bekinda wakitiko yani, na yada mana i Jesu Kristo. Sanga ningule dabi, na bi matani tu anu na Pasifika, Solomoni, Papua New Guinea, watalanga kina Vanuatu, na bi yatu anu taleso, Samoa, Tonga, na matani kua, bekinda wakiraramba tiko, na yada tale i Jesu Kristo. Greetings to you all our viewers on My TV and Facebook to this Miracles to Happen program as we welcome you in the matchless and mighty name of our Lord Jesus Christ. From wherever you are tuning in, be it from the comfort of your living room, and in shopping malls, government and private sector offices, in prisons, in villages, in hospitals, we warmly welcome you in Jesus' name. We are so blessed this morning, and we thank the Holy Spirit of the wisdom and the knowledge that allows God's healing power and presence through this program, Miracles to Happen. Our appreciation goes out to the management of My TV, the CEO, Mrs. Racheli Vulono, the director, Mr. Stanley Simpson, and the general superintendent of the New Methodist Christian Fellowship, Senior Pastor Atunaisa Vulono, for approving this 1 hour to be dedicated specifically to prayer. We will not forget to thank the hardworking team here at the My TV studio in ensuring that you have the opportunity to be heard and to be healed in Jesus' name. To start off our program this morning, I have in studio your prayer team who will be praying over your prayer requests through phone and text received. Naital Talangase, Mosi Ndabetaniwalu, and also Senior Pastor Tatalangase Namahulono. Team, welcome to the program in Jesus' name. So from wherever you are tuning in, please join us as we first of all pray for the Vanua and then the 14 provinces and the government, and not forgetting the different Christian denominations in Fiji before we take calls and text messages. Naital Talangasi. Karamanda ngole buana kalu na masu chobona ni mami kalu ke mami tadaki weke muni ena matagani singa binakani kua ena itubo ni tubalakana ni mami turanga ke mami baka bina kataka kina ni mami kalu ni ke mami ngaraba indona kalu dere kalu nganga choba nomuni na lewa na singa binakani kua ke tubo bina ndambe na itubo ni baka tarana ni mami kalu meado mleta ni kana ni mami turanga sanga ni ndona kaidaka kuni sanga ni dakaba na ni mami kalu ena matagani singa ni kua na ni mami kalu na ifata-fatango kuni baka rautanga ni mami kalu merani mbula ga seregi ga tatauna gi kina na be kakede e ngangandre kina go vite ngangandre kina na mbula ena matagani singa bina ni kua turanga ke mami maindambe megi mami tadaki kala beta na da muniga baka bina katagana ni mami kalu sandi na turanga na ndau ni same ni ndondonunga muni ngarabi na kalu mebakani oni kalu kamuni baka derdere ena be kakede ngana ni mami turanga ke mami sandambe ni kua megi mami mela beta ka baka dau tagana da muni ena be kagoni da kaba ena be kagoni baka buna ena be kagoni baka tarambala tani no muni chiko na lewa ena matagani singa bina kani ndai ke to marau ke to bua bina kani ni mami kalu ni roni sama tale golo malangi ke bura sama tale golo malangi ke vite ena matagani kona ni mami kalu ena masu na ni mami turanga ena kagoni baka tarana ni mami kalu ena binga uni sala kuni aposakina na ni mami turanga me baka kagoni akabi Solomoni na ni mami kalu ena bonongo ena ndaungara tukina na matamuni ena dalinga muni ena wano bakalakala kena elo muni ena ndau tiko ngana ni mami kalu Balata na masu bonga ya ni beke muni ena matanga ni singa bina kandinda kima misama ibaka bini minaka mole mo na matanga ni singa bina ni kuwa sa koto na be ulutanga kima mina lako thuruma na ni mami klo sa rekilelo ki mami ni kuni mbula ndo na klo kuni baka tusana ni mami turanga ni yawana ni mami sulu kuni bole kana ni mami klo kuni baka tutusana ni mami turanga ni kima mina ndau tangi kuni na baka rorongo na ni mami klo kareki kina nelo ki mami ni kima mikla kima mina sanga ni tiko baka lube ni ali ena ndona ngauna bina kama lemo na matanga ni simune ni dai kima misama ina numa na ni mami klo na ni mami banua na sale tini kapa na sale bauturanga lau o the kaundobe ombua ke maduata na sale bauturanga tailebu ra
na sana mo turanga umba nanronga kina bosa sana mo turanga o serua ina mosi sana mo turanga o naita sirige rewa na sana mo turanga o kandabu kilo mai biti ke mami sana numa na matangani singa bina nindai ve ke muni ne mami klo me samaroroi me sakaroni en getting ni linga muni na tamani lo ki mami ena matangani singa bina nindai samai tatau lagi kina ibe ke muni ninga yalo lo mani faka ka ve sotami ve borotaki ena matangani singa bina ni kuwa na lumina ne mami klo na matani to tolu na matani to o kumbuna na matani to burmasanga ke na matani to tabata ni mami klo ke mami na lumana ke na velu taki ke hirna ke na vitar tarabisombu me lobi ko wonen dondo na ne mami klo ke mami zambora na bauta na matangani singa bina nindai ne mami ba nui na ne mami vara rabi ne ke mami helo ba ngu chikona ne mami klo ena hose kana no muni tamata na dali same rosa bulu tolu ke no mundo iba targo choba ena sagni ndona ka ena yali be kemuni bina mole musara turanga na matangani singa bina ni kuwa au same masulaka au same morna ni mami klo na banua na singa ni kuwa na ndona ndrau dio sabulu galima na kele tikina na no muni baga ka na no muni be stabi na no muni be borotaki na kele ndona ndrau ndona undolu ndona ndrau dio sabulu tolu na kele be korkoro mana uru ni banua na kele mbarabi mana kele be yatonyanu ke mami sam masulaka na ni mami klo ke mami yalo baga zengu bato kemuni e bato kanyo kemuni coba sama na kalau ni satigo na besa na kedga kemuni go Manueli na kalau ni satigo batike ke mami turana usam masulaka au the morne ni mami klo kene be matamu vale na kene be lutaki eno lomani abusa eno lomani matangali eno lomani takataka ni mami klo sa the morne ni kemuni na bauta eno matangani singa mina ngai o bina ka mogale ni mami klo na lomani alondina bina mogale ni mami klo na lomani magazo ka me umbia na lomani na me maroi na bonongo mana toko viti turanga ena mbulanga ena muni chisu ena matangani singa ngai turanga na matangani kuwa ke mami vatu sa na hada ni mbula ke mami vatu sa na hada ni nganga sai ko ke muni chisu ena matangani singa mina ni kuwa na hada rauti viti na hada rauta le sare tinikapa na hada rauta na materi tolu na hada rauta na veitikina hada rauta na korkoro na hada rauta na kele be matabu vale ena matangani singa mina ni kuwa na hada kame ge mami rawa kina na mbula sego wala ni rawa rawa bagale musara ke mami samasu na mami klo ho bina ka bagale mo matangani singa ni kuwa bina bagale mo no mo baga ka ke mami saba nuni ni mami klo ni matamu ni na wano no tigo ni beviti ena tarobi na ka ego me kina ka koto me kina lenga ena matangani singa bina ni kuwa mama kana mate bebi tauvi mami samasu laka ke mami saba mora me kemuni no no mo ni vesreki mala tau kemuni ni mami klo la mo na ka go mura yo kemuni ni mami klo oni sakawati ena mali urosomul gawalu ni kotonga be kemuni na wa malo malangi kevurabura na wani tobi mate na wani mbula na wani mate na wani kakelga koto be kemuni na mami turanga matangani singa bina dai kema mami kani kuwa ko viti saroti kemuni ngatisu ena matangani singa bina dai mesragi kina na be mate etana na mami bonua sama ibanga tagina covid-19 ia turanga sona be mate takatale so mami masulaka na leptos na nomuni be marroikina na dengue na nomuni be marroikina na cancer na vika ke de lago druma kama tukai me tobi mate tamango na matangani singa ni kuwa ke mami sama na numa ke mami sama na moro me kemani mata na linga muni choba e kago aise li masabu ngadiwa sali na yaka metara viti metara ke na me korkoro tara ke na me matomo vale na matangani singa na dai au sam masulaka ni gai bagago ka ve sreki vivo mbuleki na me klo tulana ke mami saba rota talaga ke ba koto le tuba mama ka roto ka na tamata ni kuwa na second wave na mami klo ia tulana ke mami masuta na muni na mami klo na singa ni kuwa rauna second wave ia mo taunga bi ke muni na matanga ni singa na dai mami saba mo degu ni no muni na na umbia na mami bonua no muni na na marro na mami bula no muni na marro na matobu vale na matanga ni singa na dai sa mo na masera ba mbota sa mo na masera ba nui sa mo na masera ba ravi na dobulu na na ave mana sau se ko na zamuni nga chisu na ne mami turanga na ne mami bambula na tamai ki mami bolo malangi zambori be kemuni na ni mami mateni tu lo mani ngoko viti turanga tuna tuna ndau ni same sakalunga na mateni tu sa nona kaluko choba ke na matangali ko ni ndingi takame no muni bota bota ki mami baga mundo ki mami baga moli moli turanga na leni bono viti turanga ni rani ki mami bakalo tigo ba ndona kalu embula
dina nona na kake nga wilikina na mate ni tula maningo kobiti turanga sindo na kaya do tubo dalaka na indame ni tubo ka president na bunolo maningo kobiti pinaka bole buna non rambula non ramata bo vale na turanga na prime minister turanga non rambula non ramata bo vale na tini karua na leni ki ministers turanga na tini na kende buke nongu kalau na rosanga bul kandua na kena PSS tamangu pinaka bole busar turanga non rambula na speaker ni Boselawa siningula daba na iliu ni Tony Bisanga kerna leni Tony Bisanga rosanga bul kabito na tamba ni mata ni tu rosanga bul kabana Tony Bisanga turanga pinaka bole buna non rambula sinindo eto doko sinindo etu ke debana ka ia turanga kimisata tau na ngabe kemuni na non rambula baleta ni nima mitabi na tamata lotu bagaya dani na damuni turanga mekimemi masula ka tuna non rambula kibe kemuni turanga ningai taurande turanga na non rambula na indame ni belu tagi koni bakanda beri rekina turanga na room na volleyball bola na non taliboni na computer na laptop turanga na lori rabaga nga taga na besinga na non drive tamangu binaga bole tamangu noni na serau na tuna non rambula the ngubira turanga na ngau na rendre lago durumi tu burubura ke vita na ngau na nikua senga talindo na iwali ni lenga kemuni ndondo nga turanga chisu binaga bole turanga noni na bagan dure daga tigo turanga indo na ka mata ni tu turanga endua rabilu taki na be mata ni tu turanga na bunolo maningo kobiti me sona turanga marama re bagi kemuni sona ma turanga marama re dondo ni ra dikletaka na zamuni turanga chisu na lomani Boselawa turanga binaga bole bundina mbega ni tuna lawa dina mbega turanga ni tuna code of conduct ia turanga kani buru keda ngango rabaga rongo keda tunga kibe kemuni choba na nima mikalo binaga bole turanga no ni nambasuka na ilati turanga mena dhuruma kiani na zamuni turanga chisu mena ndau bali uzi matana lebu na lomani Boselawa mena ndau tusana gitu na lomani Boselawa ena venga una keda sare ndambe kina na Boselawa na mataga binaga ni singi ni kuwa o binaga bole utalanga turanga ni oni sandola ba ndona katumba merna sureti na nomuni lumuti nomuni talai ena vei songo lo tu bakaristo meranda sureti kina lomani Boselawa meranda ulaiki bagande takana kemuni tugu kena tugu mai be kemuni sedaba koni bina kata mendabo kina mena wakina ni lako ni be lutaki ena buno lomani gokobiti turanga kimemi sama sulaka kimemi saba mbauta tigo turanga ni saya zo mai ngona ya ngona kena ngona bina bole turanga no ni na baka dora me baka kina balete sindo na kai ndre bi kemuni o na lukendo tolu sanga bul kabitu sindo na kai ndre bi kemuni na charme tolu sanga bul karu ro sanga bul kabitu raida ko yau ko choba na kloni be tamata kedenga ndre mbega libe yau indona ka turanga koni sa ko tama yo iron lamuni tamata na loma ni songo lotu koni na baka dora talanga baka kina balete na bula ni bonongo biti na tunga binga rabi totoga tale na loma ni mateni tu sanga tal ni tu na dona bonua tundu nga turanga ni ramasuti kemuni tiko ira na tamata rabaga yazani ne zamuni na single binaga ni singa ni kuwa o binaga bo lebu turanga na be ministries to doko ira na ibaga les na be tambana kede sara baga mateni tu o binaga bo lebu turanga tu na ndre so tabi tu na be mata bo vale tu na ndre so tabi tu na be bono ni vinga rabi kina tu na lawa na code ni vinga rabi na bono vinga rabi kina yo turanga na be kara takete takatu na be singa nduanga rawata be iro kemuni ndonduanga kenan dine ni nomuni bosa turanga na sanga tumbega ni be rau na be kamenga rabi kena budget de solive ira turanga sanga bega ni tuna capacity ni bana nanu kebe ira yo turanga na bonu tukina na gepea kemi misata tauna nga bi kemuni koni na ngai baga bara be ira turanga koni na ngai sule bira na buku koni na ngai basuka bira na ilati kedenga koni na baga tara turanga me yazo me bakakina me achieve tagna be KPI stodoko ena kauka wanduanga ni yada ichisu ena singale bina ni singni ko turanga ningai tarana non rambula ni ndondonu me rabaga rogo tekemuni ningai tarana non rambula turanga me totoga tumai vale moni ngarabi bina tumai vale me totoga tu nambula ni biotini nambula ni be maliwai ni be tamani ni be tinani turanga balata turanga ituna itabilebu kina non rambula non rabaga itabi tagira tu na kena ma liu tagi tu na kangarabi tu na machinery ni mati tu lamani go komiti membaleti ki mami turanga na sibia tu na waldan raw ndolu ba leni buno biti turanga embuleti ko na yanu sibia tu na toldan raw en ngaw na binaka ni singni kuwa o binaka mo lebu nungu kalau na buku na kilaka na yalo ni rere bagi kemuni na yalo ni ndaw masuti kemuni na yalo ni ndaw bagali udi kemuni koni na baga sudu matuki na non rambula o turanga siningule da bayir tu na private sectors
ir na state reorganization turanga ir na mata ni tua viti na via sa bura tale so o ira turanga era lago tu na mbodi ni valu na tokalo lama o na vevo no ke dera tukina na ivalis lesi wa maten tu na buno ke de tukina na makete ni mata ni tua viti na via sa bura turanga dina manda ni tu na ve ka lago durimi tu na bura iyo ke munia no muni na kake denga koni na vaga mera saraba na ivalis lesi ni mata ni tu lama ni ko viti ke na private sector turanga no ni na dolon na katumai matanda nungu kalau malata na kie tu ngabe kemuni se na kie o kemuni ndondonga turanga tisu tamangu vinaga bole buna nanraki sama ilago durimote na bunola maningo koviti turanga tu na ndrendre sama mai vakadani se mai sotabi turanga kabagalengai na bular bani ni zagazaka na sona be kambani lelebu na bunola maningo koviti so sama itikuna reduce hours tamangu so sama ibagalele taki sama musumbe kana isau tamangu tuna mata bobale tuna betina ni merravaka ni tuna soni libu tuna mili ni waime somi turanga tuna bonua tukina non rahai purchase tamangu tuna so somi ni ngele razaka botu kemuni kilata uzogo tuya ya turanga sanga talindu na bonua kimemi reiki na gemi sarai ngabe kemuni o turanga o vitina sigani mataka na mbula ngabe kemuni o turanga vinaga bole buno ni ndola batale na katumba merna bagali suitale turanga na tama kena tina na buno ni zakazaka vara utagi tuna na mbula ni vuli birna lebe kimame na ngauna na tegebu talikina na vuli turanga tuna ibola me voli tuna idur ni vuli tuna uniform me voli tuna beka kede sara tamangu sanga talindo na bonua kimi misarai kina kimi misarai ngabe kemuni o turanga binaga bolebu tamangu noni na paga yazo kana kimami maliwa binaga bolebu turanga noni na sotabo na non rambula na via saiviti rapaga lenga itu na zanglamba na masama ibaga nando kui kimami na rehabilitation process ibaga zorotiko binaga bolebu turanga noni na sulia bata na kena yalo kena rai noni na sulia bata na kena resources turanga noni na sulia bata turanga na kena vaga na nanu o turanga me yazo me semati talekina na bonua sama ilanga me vaga voikina na bonua sama makawa me tau zogo tiko na ilako lako me vaga na mata tiko ngana mbula be kemuni ena mataka binani singi ni kuwa binaga bolebu sar turanga noni na wano noba tu na bua maten tulomani goko biti binaga bolebu noni na wano noba tu turanga na be mata bubale kede sarena ena be ngarabi tabi ndundu rabi ngarabi kina na buno lamani goko biti binaga bolebu sar turanga ni na yazo tungo na ngauna moni na masuti na lomani matin tul goko biti moni na declare taki publicly na maten tulomani goko biti ni sai kemuni turanga chisu na kalau ni matin tu goko biti na kalau ni na turanga na president na kalau na turanga na prime minister na kalau na leni cabinet ministers na kalau na assistant ministers na kalau na be PS todoko na kalau na speaker ni bosalawa na kalau na leni opposition members ni maten tulomani goko biti kene baga lesi todoko turanga koni na baga suyo me maten leki mami na yalo ni sini magla lagi kemuni na yalo ni tundo declare taga turanga bura ni sai kemuni do nga choba na kalau ni maten tungo ko biti tamangu moni rokobi moni dokai moni baga derei wasa bina tagi do nga kene choba na ni mami turanga kima bisa masula katalenga turanga ve kemuni na matani kuwa na non rambula na velu taki na lomani ve songo lotu kede va Kristo lomani songo lotu va Kristo e viti turanga kemuni goni wano no ba mai ni sandende ni lako kima mi lako bata mai kina turanga bina bo lebu na matani kuwa kima mi samboro tiko ve kemuni na kena velu taki songo lotu va Kristo turanga kena velu taki bina bo lebu turanga kima mi ndo bata tiko na matani kuwa na dina no muni bosa ni sa ne chobo go buru kena kakede nga sa sine kina na ve bonua ke ire sa tiko kina bina bo lebu turanga na no muni bakande te kimami na lesoni kuni ke do bosa waso makina be kimami ke baka ire no mata rasa baka tokai na nungu ya dangu kara baka mulu matagira ndau masu kara baka sangara na matangu rubu kita ni mai na nonra i bala da unangai rongoda nonra masu kauna mbokola nonra i bala da kauna baka bulana nonra bonua bina wale buturanga na matanga ni kuwa ke baka do tala kase bo ki mami na numa tiko nga ka bito tomani taka tiko na kalona nonra masu laki na velu taki na lomani sogo lotu baka risto evite turanga na lotu wesele na lotu kabitu na katolika o na salvation nami turanga na Pentecostal churches kede na matanga ni ko turanga non rambula kuni sabaka yarang itagira turanga ke mami baka bauta ni kuni sabaka donu ya non ravilu taki turanga ke baka dona kase bo turanga ni baka lebu taka bira matanga ni ko turanga ke baka dona kase lai ke mami masu ni baka lebu taka bira turanga na tolan rauna atu ne no evite turanga
ke dura ka se bo me duruma ne no muni bosa me na durumi na mataka ni go turanga na yalo ko na yalo mbutu mbuto se bo e na bogara ra mataka no muni bosa e na duruma ki turanga na be sanga te ke ni bula na yala ni bo nuo mai bo nuo ki wai i mali o lala turanga na no muni bosa na kalo e roti ke mami bo bina ka di ke mami masuti ke muni e na mataka ni singa tali ni ko no rambula na ital talangase na ital tala ni bi wasi o turanga sona kaira malu me rasini todo ko kina turanga ni yalo lo mana kalo me bakana di no muni bosa ki mami sa shipping ani no muni lo muni bai ke muni na bai ni di na turanga ki mami bukan di te ki ke mami na mataka ni ko na kalo ni sanga sarindo na kande de bi ke muni ni rasa sema bi ke muni ni ki mami sa sema bi ke muni na turanga na mataka ni ko turanga e na bubu ai ki mami ngandre na biti binaka ki mami masula ka tiko bi ke muni na kalo ni bi mataka ketinga ke muni ko ni sa singa ni wala ke muni na lifa na meka kana no muni bosa ni ke muni toto bata na singa no ni kuwa ke na be singa sa mermai bina bole buturanga no muni ronga da tingno mamitangi lo mani mava ona mataka ni ko turanga ke mami musuti ke muni ne mami noi turanga non rambulo turanga na bilu taki lo mani soko lo tu bakaristo sombe kana kana bagada la kata ni gai bukan don takira na klo so na kai lele bira ni bukan lebu takira turanga na mataka ni ko na alo binaka bukan bimbi turanga na alo ni bosota bukan dinde ke sala lembe ka turanga ni bukan lebu takabira turanga na alo ni bukan sangara ke muni o turanga mi ke mami na reida ni bubuai na fika ndo dormi bubuai ena tambo na gisobu na fika ndo dormi tambo na gisobu turanga ke mami masula ka tenga vi ke muni na mataka ni ko na economy ni bunongo viti bina ka lebu turanga na no muni bibu ka tondi taki ni sa ni chobo ko buru ke ka ke nga sa sina kina bina ka lebu turanga na vili utaki ke mami tengi ke muni tiki na mataka ni ko turanga ni baga rengi tiki rabo na buku na lo matu turanga baga matri tu baga banua baga lotu turanga na mataka ni singa tale ni kwa na lebu turanga na sasanga so e na buku ni kena botoro ida kita kena tuba ke bagai lamu ni memponua ni alama turanga ni gen dondo na lingamu ni e na mataka ni singa tale ni baka ko tagi na bula non bula na pana tabana ni matri tu na business houses na klo na mataka ni kwa bina lebu na no ni wito koni ni ke mami tengi di ke muni tiko ngone na mami ngaka ni masu ke muni ke mami masu ngane da muni chisu na ne mami turanga sa ne mami bukan bulandina dondo nga emeni ni bukan ruota kitale nonda bi masulaki nonda bi kinda bagi tigno mataka ni kwa mai woti tigo na mateni wasi weekenda na bi masulaki kanda bi kinda bagi italiani weekenda na sanga sema tigo mai na mataka ni singa tale ni kwa na wale bona sema tigo mai nda sana lande batigo ningo na kena dingo mina ngiri watal ngaki na bi taxi so na mataka ni singa tale ni kwa bi gumdo ni talangase ati ko sarangango ndo na taxi ndo na ngonelewa warakatigo no na assessment date en British Army watal ngaki na ke na sasangan ni no to mbula pa wale kare tu ko mai na taxi ako ke ni ka ruanga ndo talangango etigongo ndo tiko meka no loan na kontiki finance talangase tao tiko kare talambanga mo kwa mengai masula kena tikina ni mbera ngaya tiko talambanga ndo ngiri be ken talamata ni kwa praise the lord ni sambulo binaka praise the lord Yo. mai Terbaka. ni bulo binaka Dia belaka. ni bulo binaka mai Yo wa kerja tu kan untuk nama ini belum benar kalau randa betul balu. praise the lord Na telah nongol bola ministry ni lepa. imeni Kau kerja mana dah tu kirimai mereka tu lebih besar seperti nama bocil betul nama apa mayango. imeni Sekarang kau boleh katakan kita kerja kerja itu minister kalau turun nama berabi. Kau kerja nak orang tu orang masuk lah kau kerja itu. praise the lord pembengana kene lebu Jangan. praise the lord ni talangase imeni So na tamai kito ba kalau malangi bina ka lebu sara na singa lebu ni kuwa bina ka lebu no muni loloma no muni kalondo rongo masu no muni kalondo zaka mana bina ka lebu sara nungu kalau no nambula na turanga ingiru tiko maingo mai narere bina ka lebu nungu turanga na bono ni bi bara utaki mana rere no na rumu ni mode na nraki ni mbula lago zuru matu se rawanga no ni kawai taka no nambula raw no ni robi kwa ya ni turanga raw no ni si sotabatu na no ngangandre loma nungu turanga me na lago kina
kina na madao maingo mena lagi tomi ka mai na ve kai tangi da lo tu mai na dona ngona balabu sandi na sara turanga no ni kalondo da ka mana sandi na sara turanga no ni kalondo da ka yado sandi na sara turanga ni no muni na mate di tu ke nga wili kina na Ministry of Labor na loma ni mate ni tu loma ni go koviti wina ka boga lebu sara turanga na ibukan din bula kina no bula no na mata bubale no muni kalau yalondina no muni kalondo da ka mana kana indusi tu kina no na loma ni vale kina no na kawa nunguk turanga na no ni kalau senga bondo no ni se sobu se mode na dona ngauna ni au na isulu ki me tokara ko ni bole ka sara kina ni mamimbula tamangu sana no mitalanga vi ke muni na loan na kontigi finance baka kina na matay ni kerkere e baka nda tagi tu mai na text nunguk turanga vinaka boga le usara turanga no ni na wano nova non rombula ni baka bauta rau na kerkere maingo no ni na dolaba na katumba ni loan ni kere loan na kontigi finance no ni na tarana non rombula na management keira na venga rabi turanga keira na process ta na loan ngo mena ena kau kene ada mana ni turanga o chisu nirna girita mai nungu kalobi ko ya kere maingo merna bagande takabakara bagande o takaba na itugu ko ni baga tarandondo ngana nungu kalau ena katumbale bu ko ni main dolaba ena singale bu binaka ni singni kuwa siningole da mana matai ni kere na tekse baga zori tuku maya binaka bu lebu nungu turanga na linga muni ndau loloma na linga muni ndau ve baga mbulai na linga muni ndau zaga mana ni nandondo turanga kana baga ya doka kana sotabo na nambula ni baga bauta nungu kalau na bonua za banga e text ko mai kina tamangu ena no nambula ni baga bauta ya ko ni rei da binaka sazingo miti ko na isau ni mas turanga se na baga bauta kena baga binaka senga sara nandone yaza talenga ni lube muni ko chisu o ko sa ne mami soro kai baga bulan dina duanga amen Haleluya. Tiko talangando na text talanga sina matakani kuwa na mula ni sabenada. Warita kini kreatiko mo kay musti ko na bana betanga na matini suka kreatiko mo ko na vi masula kina maruin no nambula. Na keni ka ruambe nga ndo na text tiko ngo susu atakatiko. Praise the Lord. Nasuital chingana na takataka at kinimito matafubali. Amen. Sa ko ba nga now? Iya ko na yan. Ninda besar tunga na bukan bauta na una matakani kuwa na itaw talangas. Coba ni mami kalau ke mami masulaka tambor biki muni nangangande tiku mai na matanga ni singa bina ni kuwa. Ngiri tiku mai na nau ni kuwa ngandra batiko na be bakambulai na be sireki. Turanga ke muni na buni mbula ke muni na buni be sireki. Ena singa ni kona ni mami kalau na mate la ko furuma na ni mami kalau na mosi. Ena be sama ni abana na ni mami kalau menga ndo bito seaki. Tamangu singa ni ndo kila me bakana no muni kila. Ngona mbuli ni linga muni ni mami kalau na biviko na nabe na ndra na ua na isema ni sui bakaki na uta ni sui au samaswe na kaukawani adha muni chisu na kalondo viva mbulai na kalondo vei sireki me sireke na kaukawani adha muni chisu me mbulai na kaukawani adha muni chisu na singa binangani kuwa au sa tu songa takina na bekai senga ni bakana inakini lo mamuni kwa mai ba muna tiko mbeka ka vei buke tiko na kena mbasi ka tiko na matingo tamangu na singa ni kuwa me mundu na kaukawa ni adha muni chisu na numi bagaki no na dhaka na numi tagana na mbula ni mata bubale au sa masula kana ni mamikalo me bakana no muni bosa ke no mundu iba tawo ko choba na sanga ni dona ka hele hali be ke muni va tawo ni lo muni bubale muni va tawo ni dhaka muni va tawo ni mbula na singa ni kuwa ena mataka ni singa binaka ndai sanga ni ngula dama na text le sabenada na ni mamikalo sama imusu na bana na ni mamikalo ena tukuni ni mati ni suka turana na kaka ni ngo matata tu vike muni na bonua text ko mai kina na ndaba ni tawi mati tiko kina turana ke mami saba ndo ni au lai brother ni ke mami mbauta na mbula tiko vike muni ena ndaba na no mbula me marroi dina sara ni sama imusu na bana ile turana ni ngai marroi na boni no mbula ni ngai marroi na boni ve tikini ngona ke tiko na mati ngo ka boto kai na mati ni suka ena kaukawa ni na muni chisu me talobi me tuvandua ena kaukawa ni na muni chisu me muranda na kile ngete ni bana lita koso ni bagadoka vaisre ki be bambulai ena singa binani kuwa na mbula mana ini na ni mikro susu atakinrati ko ni mikro sanga bana kele wali sa buki ngabe kemuni ena ndana ni no bambauta turana mbele to kemuni rawata na kakenga ena matanga ni singa ni kuwa
na indame ni suson rango na ni mamikalu me tuvandua me wakago ni abosikina ena marama tunu bila malabu turanga konisa da kaboti konisa kabatale ni na zamuni ko daga mana na zamuni ko me bakurumbu itaki ena matanga ni sigani kuwa na daga mana kile nono bulo maneni ena matanga ni kuwa me reina me bandiri dino tanga ni konisa kalu kan nomuni chiko na lewa ena matanga ni simuna ni dai na vole muna bakadengu na vole muna saudi masikina lomo ni be matamu vale ena matanga ni simuna ni kuwa me rokobi ndo kaikina na zamuni masu na zamuni chisu na bambula amen. Praise the Lord. Saat ko talando ng giri. Praise the Lord. Ni Sambulo Binaka. Ni Mbulo Binaka. Ni Mbulo Binaka. Iyo, oyao. Amen. Iya. Awagin vinaka. Praise the Lord. Isambulo vinaka. Amen. Isambulo vinaka. Ukireche nga na makumbukira we form 40 ko. Mai, ni bos nga may now sa aron community ko. O wagin vinaka tiko ni na makumbukira sa form 4 na linga na ibuze tiko tuku ni rambe. E ko ibalimbula lesu mai se sanga ni oti. O kere mo ni masula kamandanga mendolo mo ni vevo ke memara na linga na sa ni matau. Na bone bola tiko kila. Tiko e buli tiko na mbuzeli u secondary school itaveuni. Pia ko ba nga now? E politico e mbuzele u secondary school itaveuni. Amen. Kena le unda kaya? Sakene li usarangaya. Praise the Lord. Di saranga na masu lambo do tiglo madari kuwa. No ngi baro tag na turanga. Turanga kami sama sulaka na matagani kuwa na ngangandre koto na buguni tobi mate tigo na doro boya form 40 ko kami sama sulaka na rambe tigo linga na turanga na bi daga buto na tobi mate bagayango na bi ngangandre dala buka buto turanga buka lati tigo na mbulo ni doro bongo da linga ni matau sa masu na kauko na damuni chisu sa bovi na yalu ni tobi mate kede na buno e buti ko kena na kauko na damuni chisu na mate bude o na rambe mbeka se dabo na dama tigo na matagani ko turanga na kauko na damuni chisu sa dabu regile bikina mai na linga ya o binaka bole buturanga umbi rata kino nambula mai mburandela ne da kina kete ne banera sa masulaki na salinin ra na nabe na masel kete ne klo lesu kina tutu guni ambuli ko kina toma turanga bina bole buno no muni paka to kana mata ko turanga bina bole buno no muni besere kina mbula ya turanga bina bole buno no muni bibu ko mbula me boko roko tagi tiko na da muni ena mata ko turanga masulaka talanga turanga na mata kuwa na mbula ni ji filimoni ena kam lebadi na mata ko turanga na buno le saramai Australia turanga message tiko mai na kalo na bongi na mataka ko turanga na kena ngandre tiko turanga me masula gina no mbula to bi ko tiko na prostate cancer na mataka ko turanga ena numi menele review mena dig tano na singa turanga ke mi sama sune bukan boto na kalo ni ne bi stabi ena mataka ko bina bole buno programo ko ni bukan da ber na kalo na lomani buno ngo biti o na lomani soko to binang go turanga mi sa buka bina kataka no mani bi bo ruta ki bo na mataka ko turanga bulo ni filmoni o ni na tatara ni turanga no mbula ena buka tagi na nomni ko turanga mena tukuni alo tagitiko na vi kalele bunga ko ni rondondonga ni takabno turanga na wale buna ni bibo kan bulai na prostate nam tani ko turanga na wale buna manu kede turanga se gotu nomni mbuka wanga turanga na baka maikina na vi kalala italiso ena mataka ni ko na kuna na bula boka rogor ko tengane na muni sisu na ibo kan bulan dina ndondonga amen talanga si tiko talambanga ando na text na mataka ni ko vi abato maingo na kerkere budeti ko na rukunin dalingangui mawi tumusibi ti konungun rato tolo taletungan nunggu heartbeat. Praise the Lord. Kani karua talenga sema bata tiungani nunggu nguru lasawa. Asane matau e mobotiko nendre tiko ni mabo. Sa otingo e onnabula. Praise the Lord. Kani karua bengaya tu masula kamantangan na ruana teksia na matakin ko talangasi. So na tamai kito kalau malangi sa tatau nagi be ke muni turanga na kere rua e ado tigo mai na mataka binanga ni singni kuwa sama wili tigo mata muni nungu turanga na kena baka mbauti tigo nga na za muni tambe sabani na baka ya doka we so tabi we baka rautaki me baka nga e nona itabi nga turanga e na kabi binanga ni singni kuwa mbelata na we baka mbulai e no muni ndondo nga o binanga baka lebu na ndalinga imawiya binanga baka lebu turanga na tumbu sibi etiku ninra binanga baka lebu turanga na tukito
tolo tikuni uto sa masu ene adha i Jisu na yalo kede tolungo au sa dhabu raga lebi mai kina mbulango ena kaukau akene adha mana ni turanga o Jisu ninga idhuruma turanga na mbulango mai mburandela na kina ngete ni abana na nra turanga na uto kena ndalinga o turanga usa vosa kina merna dhaga takirtou ena ngauna sarangango ena kaukau akene adha mana ni turanga o Jisu Kristo vinagabole turanga na ikaroni kerkere sadingo mitiko na bogambauta na bogabdibnaka nongu kalau balata veke muni na no muni lomoni bai e turanga e kuninga kina na mbula na edha muni turanga e tunga kina na mbula na edha muni turanga e semadondo nga kina na mbula ene kabi ene singale binani singini kuwa ena kaukau kene adhamana ni turanga o Jisu na elo ni bibaga totongani ni buni dhaki na mbula ngo au sandrunrunga lebi maikina no na mbula au vaka madha lebi turanga au udhabuta lebi turanga utalaraga kina gara sanga na matona ena kaukau kene adhamana ni turanga o Jisu Kristo au sakaribu na no muni buka wanga bagalo malangi melutuka na no na mbula turanga ka vaka madha lebi na veika kede sarai sini mai veke muni era mai tu baga tauna ndonu kina mbula ngo ena singale binani singani kuwa umbira kina mbula ruango na no muni nra turanga Jisu vaga tusai na mbula binaga sara balata kemuni sala ko mai merau na mbula merau baga lebu sara o turanga muni bosa binaga taki muni sala veti ka baga lenglengiti o turanga de singale binani singani kuwa kima minga izuba kamasu ena yada muni turanga Jisu na nema mi soro kai vaga mbula ndina duanga amen Tiko talangando ng giri ni Sambulo Binaka. Praise the Lord, ni Mbulo Binaka. Nimbulu binaka na turang italtalangase. Ni Mbulo Binaka. Au kirana nung bili masulak ya na matalan isinga benday. Na ilang ngosere na teki-teki. Au wakilati na musi. Musti na mbutoni kitongo sa ni mawi. Ya benda kungu. Muskalangan na bango sa na mawi. Pakakina na lingango sa na mawi. Kirana nung bili buken na masya na matalan isinga ni kuwa. Kau bambautan ni na bambulaw na kloen na ayawatalyogo binaka. Hallelujah. Turanga binawali besar na matakan isinga tali ni kuwa kama misa masulaka na mbula ni naungo na matakan ni kuwa turanga. To sa masulaka na bingangandre na bibau vikere ni tovi mati na mbula turanga. Binawali unandina na raramani muni bosa ni kakere kama mikere na muni kuni na kita kama misa masu ni bakambauta na kalau ni sabanga lalata gina kalau na matakan ni kuwa no na kere ni bakambauti kema ni ena vingo maturanga na beisere ki na bibuka sabataki may namburan dela na daki kinangete ne bana. Binawali turanga ra turanga mga misa masulaka bikema ni tawa yang ngata kana bida kata butu-butu ke din nono mbula vinga ngandri to bi mate o na baka nan nanu dala turanga na mataka ni kuwa ni na vibu kan vibu sota bi turanga na mataka ni singa tale ni kuwa bina wale nono mate bu bale na buri ni bika binaka na butu-butu na baka sisomita gina rara na mataka ni kuwa turanga bina wale nono ni bisu tabi vibu kan mbula na mataka ni kuwa laveti rokobi tingana da muni Jisu na ibu kan bulan dina duanga amen tutor tala mandangando ng giri sa tingnan naman ni kuwa. Praise the Lord. Ni Sambulo Binaka. Iya ni Sambulo. Ni Mbulo Binaka. Sambulo Binaka. Mai. Meron na naman siya tatarang kasi. Sydney South, Taltalachonili, Sezur Chungay, Walimbula, IC, may St. George Hospital, Sydney. Natinut na actress na kinakambaso mo ay nanda sa ngolidala patutong ganin nanda Praise the Lord gitu sa ato rin kumunibin ang kanaon na mulai tatanggas John. Praise the Lord. Tatalangasi. Tu sa tambor mandangan ng bulan ni tatalangasi John. So muna ni mami kalau ke mami tawagi be ke muni na matangan ni singa ni kuwa. No nambula no muni tamata ko ni akali bi kuwa. Kina daga ni lama muni ni mami kalau na bono ni no na bengrabi. Ni kuwa la uduru mana tobi mate. Tari ko mga na mati le utos na tumulin rana ni mami kalau. Le kambasukin na na atrina ni mami turanga. Singa ni kuwa na ni mami kalau ke mami mbiu tagi nangetingete ni linga muni. Kona daga mana ko ni ada kabawoti ni mami kalau. Kaba tu Senhor Jisu Kristo toto bata na singa no endai kene be singa samuri mai ni kona ni mami kalau sa masra kene ba mbauta ni ko ni na ba ka be sere ki be ba mbulai no mbula channeli
ena singa bina ni kona ni mami turanga na be bambula ina ni mami klo na uto bo na atribo na ni mami turanga usamas na ni mami klo na ndramele subatale na bonu ndonu medruma na ni mami klo na be sala ni ndindi na ni mami turanga ke mami ba tu samba tani ke mami ba mbauta turanga e sala ni dona kande ndebe kemuni rawata la kakadanga ena singa bina ni kona ni mami klo ke to samba ndambe bata na mbauta ni ko mami safi ngoma bata na mbula na mataka ni kuwa no muni be sreki no muni be bambulai ena no mbulo taltanga se jonali ena singa bina ni kuwa ena kaukawa ni da muni tisu na wala muna ba dengo kina lama ni matopo vale na wala muna be bande taki ni mbauta ni ke mami ndebe kemuni ena singa bina ni kuwa do kairo kovi kina na da muni ke mami masu na da muni tisu na ibambula Amen. Sa toro talangando ng giri, sa ati ko naman ni kuha ni Sambulo Binaka. Praise the Lord, ni Mbulo Binaka. Turanga taltala ni Mbula Binaka. Ni Sambulo Binaka. Iyo, sa babi na binaka sa katika ni na TV ni Vengarabi na programa ni My TV. May baramba ile kutaka na nungu Mbula Bakayalo. Amen. Tare da sa talangaki na nandola katumba ni wakalunga tataki wana may langi. O ya wendo na marama wata kata na matentu emba kitulu sanga bulu kawalo. Nung dada ka emba matenitu sa vade mutibale. Nung go baka endola tiku lebu na katumba o wabi na bina kitiku ni kina program go. Nunggu tambanan ni daka na wala ni daka na home economics patakina community development madamingo ko nagtiko na zolo may nahosa ando nandola katumba ya turang taltala sa kireti ko yani na programo ni na levadori baka binaka nina bure talangani wako kota ki bakayalo sengo langani bakayang me bakau tukibayo ni kinibola au ni bure talanga bakayalo kina banua kira na leida kadaka kina bati kina ndo talana nong bitokani au babi na bina katigo bale bu bana kalo yo babi na bina kabakale kina program go au sakireti ngen kena masula kina program go ina bosa ena loma ni mada mengo kena libsak. Praise the Lord, ito tanggasi. So na tamay kito bakala malangi kalebu na baka mundo kalebu na baka binaka kalebu na baka muli beke muni turanga mana runondo lutin ka wono ko ni ambita kina banana no muni lumuti no muni talain rab kena mata bobale ne baka kina ber dininga selebu membale tana bata ni bingarabe na My TV turanga mana runondo ka wono ko ni abosa kina tebu me bagandine muni bagandine dine tay ke muni tu meza bo mane singale binaka ni singini kuwa sinindu reza turanga unisa reza oti tumai sinindu kilani na mai zingo mindo na ngiri ni babli binaka ba na kena babu dibina kata tunga na bata ni bingarabi koni ya baka muna ndo nganu kalo koni ya ndala ndo nganu kalo moni zuru makina na be mata bale moni zuru makina na be bono ni zakaka moni zuru makina ndo na be otini moni zuru makina ndo na be tamani moni zuru makina ndo na bula ka baka ndine takatunga ni mami bina ka etigo ndo ngabe ke moni bina wale bono na bula na marama tinongo na marama nongo turanga na be kale bu koni sabaka zora kina no na bula na be baka mata raita gelebu na kino moni dola bono na baka nanu merani reza kina kwa turanga no na binaka etundo ndo ngabe ke muni binaka bole bu turanga na area ni no na bingarabi na home economics kena community development binaka bole bu turanga na talent ko ni sule kina no na bula binaka bole bu na kena bosa kena yalo kena rai turanga na madha maingo na no na lakoba tiko ni na bono na bosa na ulu ni bono turanga ena bula ngi baka kina ye ke muni sale subo timai o turanga na loma ni vales na loma ni community hall se buno za na le kitabe kina mena lagi bibo sagi kina na balabu ni nona bibo sagi turanga kena nona itokani o turanga kemuni sali subo otimai turanga sata tau na gitu ngani be kemuni dine kina na cereme tini ka bitu ni kalau ngatra tamata barra be kemuni kanu itagi kemuni ndonduanga dine kina na bosu bale tolu lima kena ono barra be tabe choba na musala kedanga ena ba dono taga ko na no lako barra be choba mana bunelamu kakuni barra be kina no yala matua o bina ka mole turanga sata tau na be kemuni nona bola kena nona itokani na
tabi rau na garaba na be bosa keze sara ena talu wa mai gusun rau koni na baka buna be rau kalau lebu na latambu noni na lumuta na non rombula noni na baka yang ta na non rombula men dan ni lama moni kena no moni rarama ena lama ni koro lama ni tikina lama ni asana na bosa kena be siga satu ni mataka na be bonu arona la boli kina no kalau ena siga lebu na siga ni ko bina bole sara na no moni lumu kena no moni tiniara bina bole turangana na dona wasni lumu na lama ni bata batango koni na baka tarame zuru mana screen go na malio lala zuru mana turanga na banu rau sara sara makina erona lago tiko na no moni kaukawa kena no moni lumu no ni sabe lu tagin do nga kena choba na no kalau bina bole sara no moni bina kena no moni ronga basu moni rokobi ndo kai baka dare nga kena choba na tamai kimami zuru ga masu ne za chisu ni mami turanga ni mami baka bulandina ndo nga Amen. Tiko talangan do ng giri. Praise the Lord ni Sambulo Binaka. Ni Bulo Binaka. Praise the Lord. Tu sa toro madangan do na text sa tikong ko, kung maro talangase. No tu sa sanganing green card, sa bukan do ni tiko, sa ambio ti talitungan no na documents. Kaya tikong ko may naman tagani ko may na masulak talitungan. Kani karuan nga evan guamelia ka usa selewati metani wa boka sudo ndau tareuti kuna molomolumu momosi ni ulungu ya to sara kini abango ni toriti ngana ruaya tu tor talamantangando ng giri sa ati kungo. Praise the Lord ni Sambulo Binaka. Praise ambiti kita tu talambangana wekan tu ya tu sana masulaka mantangana rua na tek sa ati kuna mantangani kuwa. Turanga binawalebu na mantangani kuwa kimami masulaka na nangangan rekoto na mantangani singatale ni kuwa kimami sa masulaka turanga na green card sa may Lord's Takiwati na matangani ko turanga kay mami pakabi nakatakatalanga ni kay mami rani masula ka ng bulan ni Amelia na matangani ko paka suduwati ngayon do so tapati ko na malumalumo momosi ni ulu momosi ni yango na matangani singatali ko mami sabo kami binaka turanga na nomuni vivo kan bulay saya do woti binaka wale mo na nomuni bossa ko ni paka matatakaway kay mami ni singanin do na kandendre be kay muni ni mami binaka fundo nga may be kay muni kay mami sabo kami binaka ni kay mami ndambe na wambauta na matangani ko turanga na ruwa na ulutanga kay mami may dambora be kay muni na matangani ko na green card na documents na kalaw na be na bata-bata ni vingarabing go turanga na nomni lumo na duruma na lomani be officers turanga na be linga andun dua na tarana documentation ng go turanga matani ki mami bagarabi ta ke muni sanga tunin do na kandendre be ke muni na kaem buwa be ke mami ke muni ko ni sala ko boti mai ke mami sa ko tan do be ke muni na ker na matangani ko turanga bina wale na be linga andun dua na ya wala na ko tule wataka ni ke mami sa tambora be ke muni turanga na documentation ni visa application ng go turanga na green card bina wale na bigi pa rauta leso na kena rauta ki turanga na kando do be rauta ki kami sa tambora be kemni na finance be kana kalo na bibi lo so me na kobi o de me na reidi turanga kami sa pa mbota na kalo ni kunina bakay kurita kana mata ni ko turanga na ngangandre ko me baka takar tagigina baka ndi tagigina no ni kaukawa ni kuni sati ko batiki mami na wale turanga na tambu na mata ni kuwa o kami masula katiko na baka sudo dia turanga na bi malu na momosi ata batiko na uluna na ngona turanga kami sa masu na nungu kalau na matangani ko ni bukan duria da kita lendua sa mati o timbo ba na nomni ko turanga ni na buka todo ko tagikina na uwa na ra o na buka kai buka bula tiko na momosi na masela turanga o na ko ne da muni chisu buka todo ko tagikina na bulan na matangani ko mami satu sanggata na bialo berbela kede ni tobi mati buka tawa na tagina ko ne da muni chisu umbindra kina bulaya turanga mai na buran dela na dake e nomni ra me do sar ngeti ni bana ongo ne minga kani masu mami dingo na isoni masu turanga na ko ne da muni chisu mami masu na da muni chisu na ibang bula amen sa toro tala mandangando ng giri sa ating go. Praise the Lord ni Bulo Binaka ni Sambulo Binaka. Hallelujah, praise the Lord. Many praise the Lord. Amen. Praise the Lord. Oh, wabini binakatakan nung bingkarabi. Turanga tal kita do tabi tiko na matagan ni singani kuwa. Binabale na nung bingkarabi binaka. Do tingayan na kerkere. Many Kere tinga mingi masulaki manda o tali balu. Turu tiko na matay balu ni Ingilandi. E natambanan ni RLC. Tiko sarmay chipanem. Musti ko na kumukumbu ni Havana. Kaya nga na namdawi masulaki. praise the Lord. Navalew sa akin. Alew, kalaw nga dating na
sing ni kuwa. Praise the Lord. Pinakabale na vingarabi binaka. Amen. Tatagas. Coba na ni mami kalau ke mami baka pinipinaka ke muni na mataka ni singa binaka ni kuwa. Rongo di tiko na ni mami kalau na baka pinipinaka iyo turanga ke mami ndo bata nang daw ni same me kakuwa ke mami me kakuwa ke mami we ke muni na ni mami kalau. Binabole mo na kaku ni tara. Nabole mo na kaku ni ndolaba. Rongo tiko na baka pinipinaka ni kuwa na ni mami kalau ke mami sa. Ramus na ke mami ni ke mami kla ni bula tiko ndo na kalau. Kunibe bambulai, kunibe sutapi, kunibe bangalataki, kunibe sereki na nema mituranga na mataka ni singa bina ni kuwa. Sama na lumendo ng bulan ni doon na naman itamata. Iti ko na matebalo ni Ngilandi na ni Mamiklo na kala ko duruma. Mosti ko na buku-buku niya bana na ni Mamiklo. Turanga usama sa na kaukawan niya na muni Chisu. Na bay sereki, na bay bambulai. Turanga kinano ng bulan na singa bina ni kuwa. Kamu ni the kama na kakadana ni Mamiklo na ngauna nga ako ni Bia kama kina. Yung sama sa na bambauta. Ni kuwa me dama na masungwa na ni Mamituranga. Me bakla na beisire ki kina pipang mulai. Ba to community ko ike, community ko tayo na Ingilandi. O community ko na nona rumo tiga na nona mula na singa ni kuwa. Ana kaukawa niya kamo ni Chisu. Binawala mo ng mula kito sama lingwa mo na mga bauta. Binawala mo ng mula, binawala mo na beisire ki. Binawala mo na badengu ginawa mo ni mata mo male. Meron to rey na rawa na ni Mamiklo. Beto na linga mo ni ko ni kami ay sele basta nga mula diwa. Sa kanila kalega men daw iya na bipang mulai. Nawala mo na singa ni kuwa. Do kay rokobi kina na mo ni. Kay mamimaso na mo ni Chisu na ipang mula. Amen. 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 Hallelujah. Tiko talangan ito ng giri. Praise the Lord. Ni Sambulo Binaka. Hi. Praise the Lord. Iya, ni Sambulo Binaka. Ni Sambulo Binaka. Praise the Lord. Iya, ni Sambulo Binaka. Ini boleh binaka na untuk tumbangan nak kira-kira ke baru ni wala lita tengah na boleh minum ni TV. Iya. Praise the Lord. Na boleh. Sarong adi ke muni binaka tipo. Iya. Kere me musu lagi nang retombulan nang minggu. Praise the Lord. Amen. Lalu tumbulan main pakai me musu lagi. Praise the Lord. Iya. Na mila-mila ko chuko sa mula bango na kinatim ko chuko na mila-mila. Amen. Kota na narotong bulan na ngoni buli, ng bulan ni Semi, ng bulan ni Kiali, ng bulan ni Chuaneti. Kaya man naman sila narotong bulan sa pagkarote na buli ka. Kaya na buko me na Soliberto, Elmatua. Praise the Lord. Nakabaliw. Amen. So na tamay kimami bagala malangi bina kabale busara na tumbula na vitadini se na ngoni na lomani mata bubalongo ma virto na ngoni buli baka kina bi koy milimila tamango sa maswe na yada chisu au sandrunrunga lebi mai na manu kena yalo ni milimila kena kake da ngai babu na tiko na milimila bana ngoni milimila tiko ena ngauna sarangango talaraga kina ngara sanga na batona ena kau kena da mana ni turanga chisu au sabosa kina lewe na bidiko na suinanra au sabosa kina tikini ang mai burandela na kina gete ya bana zaga taki ko ne ava chisu zakava na itabi ndo no mongaraba me bakana inaki ambuli ko kina na kalo ko choba binara bole bunongu kalo na linga muni ndololoma ni ndondo ya ni bana ngoni ngo turanga ena bakan rabia takana nona bula loma itumba turanga ena kautama na baka zengu nandina ni namuni bosa kina nona bula kena kaukawani ya muni turanga chisu ni zabuti tikani na studio ngo ezuruma na maliola ezuruma na nona to TV ezuruma na ngone turanga na baka zoranga na itabi kila itani kina na yazango ena single na ni singa niko na to mula na ngone warau tuna buli turanga nangu turanga usa masu ena ya chisu ninga ibe warau taki ninga ibe sotabi na to mula na tumbu turanga to meka na ni bingarabi noni na warau taka turanga na sendelinga na to kena resource me sotabi kina turanga na bula ni baka warau ena buli ni warau tega buti ngona buli na numi talanga be kimuni non rambula na boni ngone buli na be mata bubale o turanga usa masu ena ya chisu na buku na kila
ka na elma to bakalo no muni be marroi no muni be tagomaki no muni be barau taikina non rambula ya dua turanga ene tabi koto mer magarung garabayani balata sangni do sale suwa bay na mataka oi kemuni do nga choba ene singale binani singani kuwa binaga bo le sar no muni lala makene no muni be sare ki no muni be babulai no muni daga yazo muni rokobi nga kina choba na tamai kimami zuba ka masu ne ada chisu ne mami turanga ni mami bokambula ndi na ndo nga. Amen. Amen. Time has caught up with us once again, and we thank the Lord for the healing and answered prayers. To all viewers, we appreciate your faith and trust in God and being part of our program today. To all calls and text messages that were not read out, be rest assured that those will be prayed over, and with your trust and faith in Jesus, receive your miracles in His name. To our viewers who have received healing, restorations, and answered prayers, we urge you to seek and serve the Lord with all your heart, coming away from your past. We must once again thank the management of MyTV, the CEO, Mrs. Racheli Bulono, the director, Mr. Stanley Simpson, and the general superintendent of the New Methodist Christian Fellowship, Senior Pastor Atunesa Bulono, not forgetting the hardworking team here at MyTV studio in Suba. Until we meet again in the same time, same place, tomorrow morning from 11 to 12 midday, from your prayer team here at MyTV studio, we wish you all a blessed day in Jesus' name. Nanondo bina kay tiko nga buwana kalon si binani kwa. Balik ko tisu na iwal nilang kakeda nga. No mo itabi na bambauta, no na itabi na kalon na daga mana. Whatever problem, financial problem, or maybe sickness of any kind, because miracle do happen.